siyamakhosi ongiphe umthandazo wesabatha imini yesabatha mayibe yihle kwabantu isandelo sesihlalelelo somthandazo wesabatha sihlalelelo senkumbuzo yezizukulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu
bandla lenkosi masibuke sithandaza amen. Nkosi yamakhosi, Shembe wasezulwini, Babo ingcwele, yasibingelela isihlalo sobukhosi sezulu engiphambi kwaso manje. Bingelela amakhosi abefundisa abavangeli, abashumayela abakhokheli nebandla lonke elingcwele eliphambi kwesihlalo sobukhosi ngegama lenkosi uNyazi lwezulu. Amen. Nkosi yamakhosi, thume ingane encane phambi kwakho wena owasezulwini naphambi kwamakhosi ezizwe nabefundisi nabavangeli nebandla lonke elingcwele, thume ingane encane Nkosi. Kodwa ke ngiyacela ezulwini ukuthi Nkosi umuntu othunyiwe kusuke kukhona umyalezo akaphathiswe wona. Ngicela Nkosi ukhulume wena njengoba uhlezi lapho endaweni yakho engcwele. Wonke lo mhlaba Nkosi ovele emagumbini omani omhlaba uze kuwe. Futhi Nkosi ufuna wena. Bengiyubani mina bangikhulume ebandleni elingcwele kangaka. Nkosi yamakhosi, Shembe wasezulwini, igidi nenkulungwane zabantu engazilanje ngoba zizwa iphunga lakho. Leli phunga elikuwe wedwa neli laphela. Akekho nalo lephunga. Futhi akekho Nkosi onendawo enjenganala ngoba leli bandla ibandla lasezulwini. Amen. Akhona amabandla emhlabeni maningi, amanye makhulu, amanye avela ngale kwamanye amazwe afika lemkilingwane yawo ayenze kuthiwe imanga kaThixo. Kodwa kukhulwa ngendaba zasemhlabeni ezenziwe emhlabeni zemvuthe cishe. Lokhu kwakho Nkosi, ngoba awekho amadoda ahlangana akha nomthetho sisekelo nahlangana abuka ukuthi khona ibandla elinje ekufanele yakhiwa wekho. Kodwa le ndaba ehle ezulwini iphelele. Yikho amakhosi ezizwe edela ukukhosi bawo azoma phambi kwakho ngoba ekubona ukuthi uvele ezulwini. Bafowethu, le ndaba esilandelayo ivele ezulwini. Futhi ayikho enye khona. Akaboni Shembe. Ayikho indaba enye khona evele ezulwini. Akho ngisho ibandla, alikho ibandla elikhona la emhlabeni elivele ezulwini lilodwa yileli. Bengakhoshisa abantu emhlabeni ngoba bayakwazi ukukhoshisa. Kuyogcina kungena nakithi esibona into engabonwa umuntu emhlabeni. Thina Bamanazaretha sibona into emhlabeni engabonwa umuntu. Sibe nenkinga sahlala nabantu abavela ezulwini. Akazi noma engqondweni zethu noma yami kuyagcwalana ukuthi uShembe esihleli naye uShembe wasezulwini.
angazi kuyagcwala kimi ukuthi ushembe sihlezi naye ushembe wasezulwini ngazi kuwe noma kuyagcwala kodwa lo sihleli naye ushembe wasezulwini amen uthanda noma ungathandi kodwa lo sihleli naye ushembe wasezulwini ngeke ngakhuluma uyafisa ukuphinda lokho ngoba awungekho mhlambe wena futhi baningi ababengekho ngo-August inkosi yake yanginika lo mbhobho kodwa ngiyazi baningi ababengekho kuyafika ukuthi ngikuphinde lokho ngisho lolo nyazi oluhlezi lapha unyazi lwasezulwini akekho futhi khona ngoba abantu bakwazi ukukhanda izinto emhlabeni bengazama ukukhanda mabethanda kodwa lolu nyazo oluhleli lapho lwasezulwini abangaliwa ezulwini ngesikhathi lwehla lwavele lahlala kibo akaboni nje namhlanje basalandela ngiqinisa lokhu bangcwele ngoba ngakusho lokhu ngiyaphinda ngoba kubalulekile ukuthi ngikusho izinto ezibalulekile kwaIsrael bephinda ngoba zazi umgogodla ukuthi abantu abezayo bazi ukuthi into ephambi kwethu yini uphakama ni halazuzunge zungisizwe akuphakama oleti ilazuzunge zungizizwe nathi uThixo wafikela kithi wafikela kobaba omkhulu bethu kodwa lethe ehanjwa okhalweni ububona ukuthi ukwenza esikwenzayo sibuye sidideke ukuthi ubani ophambi kwethu kongathi singedideke noma silele noma sivuka noma sifica ukuhlakanipha okungakanani kodwa kungagudli biyeka sesihlalweni sobukhosi ngoba kuyebonakala okubuhlungu makonakala ngoba kuyebonakala kuwe nasenzalweni yakho kuyonakala nabokhokho bakho bethi noma kade beshele endaweni enhle kodwa kuthiwa bakhishwe namhlanje buka inzalo yenu ukuthi yenzani laphi khona sisezulwini la sikhona bafowethu sisezulwini ngempela le ndaba engixoxayo ke ngikhuluma ngonyazi oluphambi kwethu ngangikulela unkosikazi wakithi omncane wathi maye esibhedlela basekhaba bamnikeza idate yokuthi uzawehlinzwa
esibhedlela eMaritzburg eGrace. Lokho ngikhuluma bakwazi abezwe lakithi. Ngikhuluma ngesambulo esavele ezweni lakithi ngoNyazi lungakahlali esihlalweni. Ngikhuluma ngikuphinda lokhu ngenzela ukuthi wena mawunomqondo olungabazi uneshwa. Uneshwa njenganalaba abathi behlezi phakathi komuzi kaNkulunkulu babakha izinto. Bafutha kwakhiwa lutho kuleli bandla. Into yakhiwa la yakhiwe shembe yedwa. Uqala nje wakha uqalishwa ebeyokulandela ngisho ezizukulwaneni zakho. Mawuqala ukwakha kuleli bandla akwakhiwa lutho kodwa sonke sibheke esihlalweni sobukhosi kuthiwane ezulwini. Ngoba ngaleli sabatha lapho imkhosi yasezweni ithuli lalela. Yena ithuli lalela laletho shembe uthini emhlabeni. Siyabukwa njengasila. Lenhliziyo zethu ziyabhala ukuthi ibhala ukuthini. Kodwa kwathi eGuhleni kwakhe uma elele ebusuku inkosi uthingo luhambe ngakho kodwa bafowethu. Lwalo semakhazeni emoshwa. Umzimba walo ungakabeka emhlabathini. Wabona besendlini nomkhokheli omdala wasemzimoya uMalanga ogane kwaKhoza. Babona kungena uthingo endlini, manje ungena uthingo endlini lwase luthi thulani msana ukhala. Nikhalelani kangako inkosi ngishile. Akabonge shembe wasezweni. Nikhalelani ngoba inkosi ngishile. Uthi lwase linyamala luthingo lathi malinyamala lwase liqhamuka unyazi bezulu. Kodwa lwaqhamuka engalwazi. Lwaziwa yilabo abathanda ukukhanda izinto belibona ngafanele. Kanti bayaliwa ezulwini. Kanti baliwa. Uthi kwathi malinyamala uthingo lwase liqhamuka unyazi bezulu. Lwathi maliqhamuka uthi ngase ngithe enhlizweni yami hawu kusho ukuthi yona lenkosi. Uthingo litheshiwe. Uthi ayisiya kumkhokheli yafika yambamba yamelula. Uthi enhlizweni yami ngithi hawu Nkosi yami hawu yana enhlahla umkhokheli lenkosi eshiwe uthingo esihlalweni isiyamelula yena egula kusho ukuthi sezophila hawu ngami ngine date yaseGrace. Kanti lesuku unyazi luza kuwela fika mbamba lamelula. Ngikhuluma ngomka Bamanazaretha. Lo mbamba unyazi lamelula. Uthi ngajabule enhlizweni yami ngoba ngakukhona ukuthi sengiphilile. Uthi lwase lunyamalala. Mayixoxa le ndaba anginqamule bakhozi. Uthi mayixoxa le ndaba ngoba une date yaseGrace la eyokwenziwa khona ioperation. Kodwa uthi mayixoxa le ndaba ngithi awane enhlanhla inkosi ezohlala esihlalweni sikuphilisile. Ho. Kepha nasi date hayi lutho idate mawukholwa yilokho. Ushemba kaphushwa kodwa ushemba uyabona. Shemba kaphushwa kodwa uyabona. Ngoba ushemba esihleli naye la unyazi yahlezi lapha ya lusemhlabeni wonke. La lwenza khona izikazalo olwazehlele ezulwini. Wayesengithuma ukuthi angiye ngiyokhuluma ngalolu limi lokhu akasezukuye eGrace. Wakukholwa lokho ngafike ngasho njalo. Babuza ukuthi hawu yini kwezenjani umuntu egule ngesese simele sikanye ngase ngithi hayi ukuthi manje ngifuna ukumusa kodokotela abakhulu ama specialist. Bathi hayi uyasilimaza la esimsakhona vele yiyo umehluko akhokhela uhulumeni ngathi ngeshwa senze ngakhokha. Ngamkhokho unyazi lwezulu. Nkosi yamakhosi njengihleli lapho uThixo. Kodwa enhlizweni zabaliwayo namhlanje akuvumi. Hawu noma ngabe ngangithatha umngani wami wathi asihambe siyele ngabe sengibuyile.
Hawu bathi akuyabuza indoda khona lapha la sabegogobele khona bentuke khona yathi hawu apha amakhosi kulapha la sikhona bathi ayishushiswe emva kwalokho kanti busapha amakhosi sila ngobushamlandela amakhosi shemlandela amakhosi amakhosi abantu abakhulu ezizweni zabo ukudlula wonke umuntu okhona phakathi kwesizwe uma ekhona oyezama ukulinganisa nenkosi uneshwa noma ezama nengqondwanyana nje kusethatha inkosi ngoba uneshwa inkosi ingaphezulu kwabo bonke abantu phakathi kwesizwe kodwa shiya ubukhosi bawaze kulobu bukhosi basezulwini ayavuma ukuthi lobo basezulwini amen buphulwe yini nawe lo bukhosi uthi akubona basezulwini lobu bukhosi basezulwini bafowethu sengisho njalo ithe inkosi yamakhosi unyazi wezulu lihlale esihlalweni lwathi ubuya ngapha enyakatho laselingena emzini waselinda thema lingena emzini waselinda alihlalanga lwangela laphuma laphikelele kuthuthuke uyabona ke kuphunyana ngamafoni makufuna ishem ukuthi senema bathi mabethi sebengasayihluphe amadimoni ayeginga ekhala sasha sisho shem beshiso unyasi sasha sisho shem uyasisho se wathi mase esejikala sekuzwakala umsindo wemoto sejikala bekhala inyembeza amadimoni ekhala lithe linye nganotice babe baningi ababekhala lithe linye leseduze kwami lithi hawu shembe wasihlupha ezulwini wasikosha khona namhlanje mawususishisa la utashelephi ayibuza unyazi akaboni shembe amen ayibuza unyazi ukuthi nje ma ususishisa la utashelephi lwalungena unyazi bezulu emzini wasekuthuthukeni ngesikhathi amadimoni ekhalela eshwelezela kilo kanje akaboni shembe bantwana basezulwini silandela indaba enkulu asathi sakwenze njani nokuthi asazi ukuthi inhliziyo zethu sizozenza kanjani sinamathele kulento bekungasifanele ngabe khona indaba ezimqoka kithi ngaphandle kwale ndaba ephambi kwethu ngoba yiyo yodwa ehlezulwini abantu abanayo ithi sodwa sinayo bekufanele ngemzuzu nesikhathi yebo singabantu basemhlabeni kodwa umzuzu nekhathi bekufanele besiyadliza ngale ndaba esibekwe kuyo sibuza nemibuzo kakhulu thina esigotshiwe ukuthi bayasigotshiwe nje ingempela yini okuthiwa siyenze yebo siyazi masazi zalelwela sakhulela la kuleli bandla kodwa kuthiwa senzeni ngoba umuntu onika umsebenzi mayingawenzi uyalahlwa elashota kawenzanga umsebenzi ade thunotha wenza kuyenzeka umuntu mayithunyiwe lo msebenzi okuthi awenze ngawenzi enze omunye ngelinye ilanga kwaJuda angithi ekudabukeni komhlaba ngokweBhayibheli abantu bokuqala bazala amadodana amabili Kayini noAbel baba banikwe umsebenzi ehlukene umlimi omunye umfuyi ngoba eseseduze uNkulunkulu nabantu ngaleso sikhathi kodwa sebehlukene naye ngenxa yokona ngoba ukona kuyamhlukanisa umuntu noNkulunkulu ebengakuhle bafowethu ngoba wonke umuntu nomuntu yathi inkosi siqu sesibili akekho ongazi la ehleli khona mayezulwini mayehleli phansi azi ukuthi ngiyezulwini uye uvela usezulwini kodwa futhi uma umuntu engayezulwini uyazi la ehleli khona nje mina uNkulunkulu ngoba isukazi umuntu uhamba kanjani nenhliziyo yakhe futhi ukuthi uyinamathisele phi isukazi nginganika lo mbhobho ngikhulume kanje kanti ngikhuluma yonke into kugagu nje basemhlabeni inhliziyo yami ayigcilile kikho mangisuka ngihlukana nawe sizosho izenze ukuthi bekhuluma nje usejwayele ukukhuluma waleli sonto noma uyigagu lokukhuluma akusebenzi ukugagu kuleli bandla ugagu bokukhuluma kusebenza lutho kodwa indaba enkulu le phambi kwethu ukuthi sithini ngayo
zavuma uzathi kwafanele abasondele izipho zabo kuThixo. Nomunye ephethe sakhe, nomunye ephethe sakhe. Ukhayini awusumnikelo wakhe phambi kaThixo ngaphandle kokunaka. Jehova kangawunaka umnikelo wakhe. Kodwa abeli wayesekhetha ezinonileyo ebona ikhethelo lento efanele kuThixo. uJehova wawunaka umnikelo kaAbel. Kwasukuthi isidumo ngasezona isikhathi wasonga umfowabo. Umsongela ukumbulala ngoba emukelwe uJehova ngomnikelo wakhe naye kade ehamso wakhe. Futhi akakhulume lutho ngaye. Wayesumnikelo wakhe nalo yise wakhe kodwa ngokunganaki awanaka umnikelo wakhe. Ngazi nje asila nje ukuthi sinakile umnikelo wethu nokuthi siyayithandazela yini ngoba lapha ekhaya ithi indaba yakhona mawunikelo ulandele umnikelo wakho ngenhliziyo ukhulekele ngoba mawuya kushembe uyaphambi kaNkulunkulu uqobo akabonge ushembe wasezulwini. Amen. Hayi bafowethu wasonga wazagcina embulalela nje ukuthi unakiwe umnikelo wakhe kuThixo. Wazombulala wamgqiba endle wathi ngiyabona ke wacama ukuthi usekhululekile kodwa engakhululekile ngoba ekupheleni kosuku siyabuzwa manje uphi umfowenu khuluma kwedelela noma ebuzwa umuntu onedimoni vele yadelela umuntu onedimoni ukhuluma noma yini noma ngasiphi isikhathi nasendaweni enjani uyakhuluma umuntu onedimoni. Alilanda bedimoni ukuthi nginikwele izingubo engiyifakile zokufundisa liyangena nje noma kuphi liyangena noma kuphi kodwa lapha ekhaya umuntu uma eseshubukile uzwakala ulimi lwakhe la ekhaya uqala udelela Bamanazaretha abantu abangcwele qala udelele bona uzodlula lapha akhulume noma yini lapho khona shembeke simngayela akekho umuntu amadoda kade ekhanda la yonke into ayikhanda ephumeleni asazokhanda nakusasa mhlambe seqalile ukukhanda nje ngoba yakhanda kodwa aphumeleli angathi yini enza kungafundwa phambi kade kwakhandwa akulungi ngoba lento yasezulwini driver umnikaziyo yedwa okwethu kuthula silalele ukuthi manje uthi akushonephi hawu Nkosi yami ngabe uThixo wayekhathe enkokela amakhosi enzethe ezocothobala nje mhlambe kanje phambi kaThixo kuphelele kanjani futhi usegcoba befundisa abaningi ngangaka inhloso ukuthi nje bame phambi kwakhe asiboni ngelinye ilanga ngangekho ngaleli langa ilanga ngiyenalo kabili entabeni enhlakazi lisithele ngisanda kufika kuleli bandla akaboni shembe kodwa ngelinye ngiyizwa ukuthi
Yakuyabuza inkosi yasezulwini isiqu sesibili sathi hawu ngiyamangala kuthi nihlezi noNkulunkulu kodwa nicela lutho namakhosi awacela lutho uNkulunkulu. Abanikazi bezwe anicela nezwe lenu pho kuNkulunkulu, pho aniceli nezwe lenu kuNkulunkulu. Indlezivele isicela izwe befundisi yaxolisa boba bangingane encane kakhulu, kodwa uma sikhuluma njengasinobaba abathwele umhlaba amakhosi sithi uma lihlanganiswe siyingane asikafiki nesikhathi, ngoba ngesikhathi ifika indoda yasezulwini yafika kukubi kumnyama, kodwa ayisithi ngase ngifikile abantu abami unyaka nonyaka kuzakwehla iqonzi phezulu ezulwini lithi lishaye phezu kwekhanda lomlungu, umlungu kuleli izwe ugcine ngaselutho. Unyaka nonyaka kuzakwehla iqonzi phezulu ezulwini lishaye phezu kwekhanda lomlungu lokugcine ngaselutho, umlungu kuleli izwe. Kusho umuntu wasezulwini imibuso yonke ngoba ikuye, akaboni shembo wasezulwini ngoba imibuso ikuye. Hawu bafowethu bangena zonke insuku bangena la abantu abanjengabantu abathanda ushembe mazocela amavoti. Awunkosi yamakhosi bayazi ukuthi ikhona indaba la, abayihloniphi kodwa futhi abayihloniphi abayilandeli, kodwa nje bafuna ivoti. Hawu kuzothathwa umbuso bafethu phambi kwethu, kuyocelwa umbuso ezulwini phambi kwethu sikhona kowethu. Awucelwa uNkulunkulu kwatatazelwa, kuthiwa kwatatazelwa ngalelo langa phekwentaba umhlangano, kwatatazelwa kwathiwa hayi asambeni senkosini siyocela. Akulunganga, akuzange kulunge, akuzange kulunge, ngoba kwathi mabethi ngqi isho njalo inkulumo ishilo ngathi ngangekho. Kwathi mabethi ngqi lafika ezulwini kwathiwa iphi ingonyama, iphi ingonyama, ngizocela izwe yebo iphi ingonyama. Zavuma zathi ngizocela izwe. Angifuni ukungena kakhulu kulelo page ngoba khona into eyabe siyengeza lelo zwi, kodwa manje amakhosi angafikile ayeza nawo afuna ukuzala, ngoba kuyavuma ehlizweni zamakhosi ikhona uNkulunkulu la. Njenga bafowethu ukucelwa la ekhaya abantu bezocela amandla ngoba bazi amandla khona. Yebo abanye basuke behalela lamavoti uthi hawu manje ushebe ngakanginikeza lamavoti, hawu kuzocelwa umbuso sihleli namakhosi ethu, ayikho into besingayisho ikhona. Uma kuyiqiniso bafowethu ukuthi ikhona into esingayisho, ngiyacela sikhulume ngakho phela. Uma ikhona kodwa, uma kuyiqiniso ukuthi ikhona into esingayisho, ihambe esihlalweni sobukhosi. Uthi umnikazi walokuhamba izwe njase ngehlile ezulwini, izwe anizolithatha le mangisini nolithatha emabhunini. Kusho umnikazi wembuso, kusho umnikazi wezinto zonke okwazi ukukhanda
nezingekho zibe khona. Uyababaza umuntu wasezulu uthi hawu kodwa hawu bawubulalana kakhulu abantu abamnyama ngesikhathi izwe kufanele isuke emabhunweni. Indaba exoxwa manje indaba kaShembe, uShembe akafakelwe induku bafowethu. Manje isizwe zilwa lapha ehlathini la isanda khona uShembe kuyokuthi makiwe induku iphuthuma isizwe akubi ifakele ukuthi kube kilwe. uShembe akafakelwe induku. uShembe uyalwe. Yikho noma ngabe uhlakaniphela kangakanani mawuhlakanipha kwakho kwakuzanga ngakuShembe usubhubhile isekho into yakho. Noma ngakhona sibona ngathi khona kodwa ayisekho. Hawu abantu abamnyama ngibona bebulalana kakhulu uma umbuso ususuka emabhunweni uzakiwe. Kodwa kuyobuye kuphele lekho ku. Kusho umnikazi wezulu nomhlaba ophethe izinto zonke esandleni. Nangu usekhona phambi kwethu. Kodwa ubuye kume. Bolithatha abantu abamnyamizwe balibusa. Kodwa ngoba bayalibusa njengendlela ebebusa ngayo bezizwe yobesequlu kuNkulunkulu babusa isikhathi esifushane abephuca. Angithi siyazi bayazi abadala kwathu alothi masuka la lephi. Bayazi abadala lo. Bayazi. Kwathi alothi masuka lapha lephi. Sasi. Kodwa iphunga la ekhaya lilungisa izinto zonke. uShembe esihleli naye akathanda Bamanazaretha. uShembe uyawathanda Bamanazaretha. Uyasho kwethatha ukuyibindi masitshethu uyasithanda ngoba mawuthanda uShembe uyungena ezulwini noma kanjani makuphele insuku zakho. Amen. Kodwa futhi mawuphambana noShembe indaba yakhe iphelile. Ayikho into yakho. Ma ukwamngabazi uShembe into yakhe ayikho. Ngoba uShembe akangajazwa ngoba uShembe wasezulwini. Yilokhu ke uma esefikile lo landelwa izizwe angifuni ukusho bayazi obaba ukuthi wathi ma lo mbuso njengusuphelile nje konja kwaphela sekhona lo mbuso wathi ma uphela uyapi manje uyibona yasendela lento asazi bengibuza obabakazi obaba abefundisi akukhona bengakukhuluma obaba abefundisi ababengakukhuluma nje abefundisi bese awusihleli namakhosi laba abantu abahleli phambi kaJehova imbuso le akabuye uShembe imbuso yawe imbuso lehlezi phambi kaJehova angaze engqondweni zethu nasengqondweni zomhlaba ukuthi kuthini kodwa lo behlezi phezu kwethu umbuso bevuma umbuso wasezulwini. Akufanele ngabe sila ngelinye ilanga isinkosi sesibili sithi ukuhlupheka kini Bamanazaretha kade kwaphela kodwa sekusele engqondweni zenu kodwa kade khona kwaphela lento awayiyo amaSulumane nina ngabe seniyiyo kudala. Ikhona into esiyazi kahle bafowethu nofikayo la kuleli bantu yazi ukuthi amandiya ayilento ayiyo nje ngoba athatha isibusiso sethu. Awusiyakwazi lokho mathi ungakwazi kwazi manje njalo. Anje athatha isibusiso. Uyabona ngithanda mangena endaweni zabo ufuna ukuphuthizela inhliziyo yami yonakala. Ngoba asebenza ngesibusiso sethu. Inhliziyo yahlupheka kakhulu washeshwa wabona uJehova. Uthi lo ofika phakathi kwethu ufile ulandelwa izizwe ufile usimzwile
ngiyazi ukuthi amandiya nje indaba yayo yasuka la ekhaya uthi umuntu wasezwini evele ezulwini kubo ngibuzile mangisuka ezulwini hawu mangithunywa abantu abahlupheke kangaka ngizofika ngibanikeni angithi izinto siyathi khona la ekhaya kabi iqiniso ukuthi ushembu khona ethi sicela inkomo nje nembuzi namakhosikazi amaningi nemoto nemali mina nawe nomuntu akukho ngaphezulu kalokho kukhona le umbuso lesibona kodwa nje asubone kodwa wona umbuso lesibona njengoba bonke abantu abafuna ukubusa basondela beze kulesi sihlalo bezothi sicela usipha amandla bancishe inkosi bancishe baba kade benikwa mawubancishe la yalethole lutho ngeke bethole lutho mawubancishe ngibuzile ukuthi laba bantu engithuma kibo njengoba behluphekile benje ngizofika ngibanikeni kubuzwa ngathi uthi kuthiwe ekhaya la ngisuka khona limani kuthiwe ekhaya la ngisuka limani uma nilima ngizonisa mina imvula ngesikhathi sayo yokuqala neyokugcina kwetheni kuvunayo bese kuba yini enondle izizwe zonke bakhona abangcwele amen kuyisono necala ukungamlalela umuntu ovele ezulwini mayekhuluma izwi elilodwa angiphathi mayewaphinda phinda kuyicala singakhululeka masithanda singcebeleke masithanda kodwa singcebeleke nesono kubuhlungu umuntu mangabe ehamba nesono kodwa aqhubeka akhululeka hleka gegetheka be yonke into ohamba nesono kube kuhle umuntu uma enesono asivume noma ngabe uzonele yesiqo umuntu wesivume isono ngoba uma kuleli bandla ngihlezi kanti angithethelelwe izono zami vele ngizoba nenkinga ngoba isono sami la ngena khona singena nami siphuma nami ngishumayele naso konke ngikwenze naso ngoba ngisivumile kunokusivuma ngiyaqhubeka ngenze ezinye izono phambi kaThixo kodwa oyehlezulwini nomthetheleli wazi izono bafowethu uthi limani uma nilima izivuno enizosenza yini enizakondla izizwe zonke ngaso kusho umuntu wasezulwini evele ezulwini akagcina ngokukhuluma lokho kwaze bagcizelela ekupheleni kwalo mthamdazo thabatha igeja ulimi uzophila ngakho ekupheleni kwalo mthandazo thabatha igeja ulimi uzophila ngakho kwaze kwabuzizwe ezwini ehlenyuka nomthwalo wesibusiso akazosinika thina lathi izwe hawu kanti lo mthwalo shembe uyozwethulephi labantu ongithumeki bo bese ngibatshelile abavuma ukulima khuluma ngathi abekho nto babonayo nje abenathi ngiyibonela amandiya nje alima la phezulu naphezu kwemfula endaweni enqa kwathiwa nika wona wabuya kafihla wazosho phakathi kwethu ukuthi isibusiso senuke sengisinike amandiya bayazi abadala ukuthi amandiya kade into ehluphe kanjani kulelizwe lonke amaphandle lawa akhe aseduze kwamadolobha bebethwala ikhumba begqokela lokho yakugqoka kwabo okunelinye igama bethwala ikhumba behle benyuka bethwala ikhumba bethengisela emzini abantu ezikhumba namhlanje bayini ngesibusi ngelinye ilanga bafowethu inkulumo ithi udriver wenkosi ilanga wakwaphonsa inkosi wabuza ukuthi Nkosi yamakhosi konje sibusiso sethu esahamba saya eMandiyeni singebuye na lathi izulu ubathiwa phela laqala kwaba isibusiso sesibili ngokuthi athi ukucanyangiswa yilokho umncane
Uthiwa ngeke ungihluphe baba ngoba ke hlupheke njalo uma ngicabanga lokho ukuthi isibusiso sethu saya emandleni. Iyayisithi inkosi singabuya ngelanga eliphezulu. Bakhona bangcwele. Amen. Isibusiso senu singabuya ngelanga eliphezulu. Bazakhumbula baba bekhona ngesikhathi kuvulwa lo muzi sake sahlangana. Waqeda kuvulwa nje lo muzi sake sahlangana emva kokusuka emzini omdala esisuka kuona. Sake sahlangana la sithi sihlangabeza lokho awu kwenzeka ngalendlela okuyenza ngezinto kwalula nje noma ukubheka futhi awuzange liwe esihlalweni kubuzwe ukuthi singenze njani. Kwavele kwacanywa sisazaqhubeka zonakala izinto bafowethu masicamanga thina. Zilungile izinto sicamanga kodwa bese siyoziphasisa endaweni efanele esihlalweni sokhosi ukuthi kulungile siyacamanga njengengane baba ukwenza kanje kodwa sazi noma kulungile. Izwi elizovela ezulwini lizobe seliqondisa. Akabongishe. Amen. Oh Nkosi. Siyacela Nkosi nabafowethu esicocokane nabo abefundisi esibasha nabo endimeni yokufundisa. Sicela umoya wefundisi abadala abangazake bemlahle ushembe. Labefundisi abadala ababefisa ukumfela ushembe. Siyacela lo moya Nkosi ube phezu kwethu. Ngoba yikho into esinayo uma kungekho ushembe phakathi kwethu. Asinalutho. Ngaba silutho amakhanda amaningi bafowethu la ngaba wekho ukuba lesasimangalisa sehlanga ezulwini amakhanda engiwabona amaningi ngaba wekho. Ngiqinisile mdala ngeliyena ngangadutshulwa kuvuleke kuyi angiqede ngikhuluma ngakho. Le ndaba engithi sake sazama kwathi hayi no business akathatha kanakho siye enkosini umuzi wawusaqeda kuvulwa umuzi bakhumbula baba bekhona lo muzi ngesikhathi uvulwa sakhayisa amakhandlela sozungeza akhanya kwathiwa liyasha yini iqhelu akhanya lamakhandlela akhanya njengento enkulu emhlabeni vele kwakuyinto enkulu. Kuvula lo muzi igebengu nazo ayibona ngathi singane nesandla kiyo. Khali sigebengu singalunga lo muzi wasezulwini okaNkulunkulu. Saphatanisa mawusukubukayo akwaba yikho. Ngaba sikavuthwana isikhathi kobaba. Sihlezi namakhosi ethu. Ukuthi sifune ezulwini ukuthi konke isibusiso sethu singabuya kanjani emandiyeni size kithi thina abantu esasuka ezulwini siza kimi. Kodwa futhi ngeke kusize uma singakazokwenza kwathi wasikwenza. Ngenhlanhla emangalisayo sihlezi nabanikazi bezwe. Ngiyabona namakhosi ngehlezi la nje. Mawunga wadrang abanye uthi mhlambe ngifuna nje 4 hectares ngoba amandla wekho. Ngiyakutshela khona ngathi hawo no20 ngawuthola mina lapha la ngikhona. Engasho njalo ngoba sihlezi nembuso akabuye ngishela. Yasho njalo ke le ndaba bafowethu angazi noma sibuka kanjani. Njengoba sihleli noshembe wesizinto zonke ezinkulu esizaziyo. Akinamanje silindele ukuyocela into esiyocela kuye. Kodwa ikakhona into esicela ngokuhlangana siqhubo obaba amakhosi phambi kwethu belandela obaba befundisi phambi kwamakhosi siyocela ukuthi sicela lokho esicela ngezwi lethu sisonke akabongi shembe. Badala basezulwini shembe sihamba nawo shembe wasezulwini. Akuyeni shembe kulelizwe. Mhlambe kungenzeka kube yishwa lethu ukuhlala nabantu basezulwini uma sogcina singabonanga kahle ukuthi sihleli nabantu basezulwini. Kodwa kuyinhlanhla uma sizobona amehlo ethu ezavuleka sibode sihleli nabantu basezulwini.
ngoba lathi izwi lapha ekhaya noma ngamuzwa ngathi yancokola ushembe okunaka kodwa kancokola ngakho ngobushemba kancokola lokho akakhuluma ngakho kunake ngobushemba meyikhuluma la kuyalalela ezulwini ukuthi uthini bafowethu nodadewethu lo shembe esihamba naye ushembe wasezulwini ngempela yakhumbula ukuthi ngelila nga kwatshotshwa inkomo zakithi kwatshotshwa ingane enkulu embili zasentshontshiwe kuhamba isikhathi esifushane elinye lamasela lafaka inhlamvu lafa kanti ngala amasela ayangidliza ngoba sanda thatha lezi zakithi ngingazilutho kwangempela ngaba ngisho kanje phambi kwesihlalo sobukhosi mawukhona yangikwazi yaxwayisa kubafowethu uma kukhona icala nesono naso ungazami ukuzivika ngalombhobho ingozi enkulu ukuzama ukuvika isono naso ngalombhobho lapha ekhaya mawune ecala uyalivuma ngoba vele manihleli nami kanti angithethelele izono zami nihleli nenkinga zizovuka phakathi kwenu bese zivela ukuthi hayi lo unenkinga akekho kulokho ukukholwa ngoba lokho ukukholwa kokuthula sithunywe ngabagcothu ukuthi sithele emhlabeni ukuthula kashembe ezweni lonke akaboni shembe asathi sakwenze njani kodwa ngathi ngiphume endlini nganginake lutho ngangazi lutho phela mhlawumbe ubulela umuntu uyanaka na uthe mhlawumbe ngahle kube khona okwenzakala ngiphume endlini anginake lutho ikude bafowethu leyansimbi ephambi kwami isipeshibe u4 meters mangiqala indawo yayo 3 meter kusuka kimi ulele ke mthangaleni la phethe isibhamu esikhulu R1 ngaphumela kwibosho kwanyakaza ngabiza lesi simangaliso akaboni shembe amen ngabiza lesi simangaliso wathi dubula ngase ngibiza sona omkhulu lewethu tinaza yadubula insizwa yisebangene elifushana ngabaza abangakithi babazwa ngenhlolo yadubula ngesikhathi idubula ngibiza lesi simangaliso kukhona namandla kakhulu owangibamba la okhalweni ngapha nangapha amaqondana ezinso
uyabona mabamba ingane encane engeke yenze lutho mayisesandleni sakhe wayengibambe njalo wadubula ngise bangene elifushana ngala wazwayeka ngingena ngisho umkhuzuko wenhlamvu yodwa akabuye ngishembe wasezulwini amen kwathi mayisekile ukudubula wangiyeka nalo awuzange ngifice umcama ukuthi ngimbheke ukuthi ubani obengibambile ngagcuma angazi ibanga elinganani phela bengingamisiwe isibindi kodwa bengime ngoba ngibanjiwe inhlavu ngangivika kanje ngingathi ngenzani ngesandla kodwa ngizange ngayathele nawo lotho inhlavu ngale Nkosi ehlezi lapha ngoba le Nkosi ehlezi lapha ayunkulunkulu shembe wehlezulwini sihleli nendaba enkulu emhlabeni asazi ukuthi konke sakwenze njani masihleli nengake emhlabeni siyocela umbuso awusifanele labantu abala noma sekuvalwa kodwa abawonu ngeke bebo half Bamanazaretha noma sekuvalwa abasiwe half Bamanazaretha inkumbi zabantu usele emakhaya akabuye ngisheme inkumbi zabantu usele emakhaya mawungabona Bamanazaretha uwafihlile nje ngamabona umnikazi sathi wenzani kodwa siyakholwa uyazi ukuthi wafihle ngoba enzani siyakholwa ukuthi uyazi bafowethu la ekhaya izinto zonke esuka khona ngoba sihleli nomuntu wasezulwini ngiyamdonsa bafowethu ngiyamdonsa makuvuleka okunye kodwa ngiyafisa ukuthi ngidlule kule nkonzo kuyangifika ukuthi ngidlule kule nkonzo cela ngesivule iBhayibheli likaShembe ngiyumthandazo oyesabatha ngicela bafowethu ningifundele u20 emthandazo nesabatha ningifundele ivesi ka27 28 29 emthandazo nesabatha ba uNkulunkulu uyathokoza kakhulu ngaba lugcinayo usuku lwesikhombisa uNkulunkulu uyabathanda abagcina isabatha ligcineke nawe kanye nabendlu yakho bonke lapho bebuthene khona begcina isabatha akababheki ngamehlo akhe ubabheka njengomakoti ehlonipha umyeni wakhe kodwa abeke indlebe yakhe ukwamukela intokozo yokuhlabelela wabamesabayo abagcina isabatha ngokufaneleyo abahlelisisayo ukuthi iluphi na usuku olwemiswa nguNkulunkulu ngeqiniso lwesabatha amen yabonga mfowethu sesizwile vele sihlala sitshela ukuthi siyathandwa kakhulu Thixo ngenxa yokugcina isabatha amen ngiyacela namanje ukuthi kakhulu bomama njengabantu abaphatha umlilo emzini yamadoda abayisindisa imizi yamadoda namakhosazana ngoba nawo ayakhona lapho futhi yona abalekeleli bomama nawo amakhosazana awalekelela ngomlilo ngesabatha uyingozi umlilo ngesabatha uma sithi sithandwa kahle kangaka
singabe sabhekwa nangamehlo okubhekwa ngawo mabhekwa thina ezulwini bese kodwa lizokonakala isabatha endlini kwakho nasendlini kwami siliqaphele. Amen. Ngelila ngiyathanda ukudlula kulento omunye unkosikazi mina njengomuntu osuka emzimoya esizweni samakhulu esathandwa uNkulunkulu. Amen. wasithanda waze wabeka umuzi wasemzimoya. Ngesikhathi ubeka uthi umnikazi walolu hambo uthi lo mzi engubeka la uzoba isivikelo ezizweni zonke esenhle. Akabongishe lo mzi engubeka la uzoba isivikelo ezizweni zonke esenhle ngoba kuyoba kude kuphakameni ngoba sikhona isidumo esosuka emhlabeni. Kothi masisuka abawubalekela kulo muzi bayosinda. Akabongishe kothi masisuka lesi sidumo abebalela kiyo lo muzi bayosinda. Wathi ngalelo langa noma ngaqhamuka supho uhlobo leswane lwane lengcole yazazi kodwa ningasixoshi mangalelo langa singela la ngoba kukhona impi enkulu eyolo emhlabeni. Lempi yothi mayilwa amathonsi awehla njengamathonsi emvula phezulu ezula ukula engawushaya khona. Wathi kodwa ngeke kangene la, ngeke engene lezohlamvula. Akabongishe wathi lo mzi engubeka la ngishingilo senamaphiko amane ngeke ize usiphule. Kwakusho umnikazi walolu hambo asho njalo amadoda ayekhona ebuka le ndaba lo muzi engubeka la ngishingilo senamaphiko amane ngeke ikwazi ukusiphula. Akabongishe ngikhuluma ngomuzi kaThixo kababa mkhulu osemzimoya. Uthi sesindo salomuzi ngisho umuzi wasephamela ungaphezulu kwawo nomuzi wasemkhayideni awungaphezulu kwawo. Phela Bamanazaretha ngasila sekuphakameni. La ngasila sekuphakameni. Ngoba yikho inkosi enye khona, inkosi ekhona inyunyasi. Wathi umnikazi wami ubeka lo muzi wathi kusebuhleni bokuphakama. Ngoba kusephakameni. Yonke lento yenzeka la kusephakameni la. Ukuphakama kwasuka ngeke sekoniwe njengoba kwaprofetiwe ngakho. Angisangeni kuloko. Kodwa ngila ekutheni ukuthandwa kwaleli yalizwe kwaze kwathandwa inkosi yalo esiyaziyo umuzi wonke uyayazi. Inkosi yabazondehlela. Inkosi uSimakateni. Inkosi ebimthanda uShembe. Njengamakhosi esinawo athanda uShembe. Akabongishe ngosezulwini. Ukusinda kwaleli yazwe kwagula yona ehlula inyanga inkosi ehlula yonke into. Awufunde incwadi ngizofunda wona yodwa ufuna incwadi yodwa sengiyesaba incwadi yodwa kaJohane eqaleni wayekhona lizwe. Kusfanele tena
Ekuqaleni wayekhona ulizwi. Ulizwi waye kuNkulunkulu. Ulizwi waye nguNkulunkulu. Yena lowo wayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu. Konke kwavela ngaye. Ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho. Kuko konke okuvelileyo. Ukuphila kwakuye. Ukuphila kwakungukukhanya kwabantu. Ukukhanya kukhanya ebumnyameni. Kepha ubumnyama abukwamukelanga. Ngiyabonga. Le ndaba ithi khona ekuqaleni wayekhona ulizwi. uThixo. noThixo. Khulunywa ngento embili, khulunywa ngento eyodwa. Sihleli noNkulunkulu. Sihleli noNkulunkulu. Lezi ndaba zasezulwini ziyahlupha ngoba sisuke fike kanye nesikhathi singasekho. La nje kade ngikhuluma ngesabatha bafowethu kuhamba unkosikazi omunye ulapha ephesheya wasemzimona wayomlandeli emzini kaNkulunkulu waze wahamba emhlabeni engayikhethanga inkosi. Njengawe nje washo ube nephutha ungene la ube unusezulwini uphuma ungayikhethile inkosi. Kodwa akekho ongangena la bese ephuma inkosi engayikhethile. Ngoba lolunyazi liyakhethwa. Futhi angazi yasegoqa amandla umhlaba nje ukuthi iqondene kodwa khona liqondile. Khona liqondile sazi thina sabantu basemhlabeni. Lo mama emayihamba lapha phesheya sekuthi ngosuku lwesithupha okusuku lwayizolo. Usuku lwesikhombisa namhlanje bafowethu. Izolo bekulesihlanu ngokwasemhlabeni kodwa usuku lwesithupha izolo ngokuNkulunkulu. Usuku lwesikhombisa lo namhlanje. Uyabona udadewabo vele eNazaretha. Yena waze wahamba emhlabeni engayikhethanga inkosi. Udadewabo uthi wabona ethatha uhambo lezulwini wayazi ebuthongweni bakhe uthi uyahamba ezulwini uthi wafika kunesivalo esivalile mayifika la uthi hawu mayifika lesivalo savule uthi sazivuleka isivalo sakhona njenge-sliding door. Hawu masivuleka uthi hawu kanti izwe leli ngiphumela kulona akuyona indlu. Izwe elikhulu kangaka ngiphumela kini. Mayiphumela lapha udadewabo uthi nangu uhlezi emnyango kwaphethe wavuleka umnyango bamnyathela abangenayo. Bamnyathela abaphumayo. Uthi yena into yokuqala engafe ngayibabaza ukuthi hawu dadewethu uhlalelene emnyango abantu bemnyathele kabi kangaka. Uthi wathi hayi ayikho into engizoyenza. Ngoba la ngibekwe inkosi. Yikho benginyathela abangenayo nabaphumayo. Kodwa ke ngingcono mina. Ukunalaba ulalele uthi ngalalela isililo uthi sasihamba ngathi sihambe emhosheni. Size siyosithela isililo sabantu ababekhala ngesililo engazange sizwe emhlabeni. Uthi laba abalahliwe. Ngingcono mina ngoba ngiyathelwa abantu. Cha dadewethu ngicele ukuthi ngizovuma isono kuwe. Ngicele inkosi ukuthi ngizovuma isono kuwe ngoba ngise ngafika la isono ngingazivumile. Lo muzi
ahambe emhlabeni ngasivumile manje isona masenziwe emhlabeni sivunywe emhlabeni kazi ngizozivuma mina sami mina wena uzosivuna nini isona sami ngoba kufanele sivunywe ngoba ngalezi zokusho nenhlanhla umuntu othethelelwayo unyazi izono zakhe zonke Nkosi ngicela ungithethelele na ungagcini ngami ugcine nobaba bathethelele nobaba omkhulu nokhokho nabasekhaya komame bathethelele Nkosi amakhosi ezizwe zakithi wathethelele uthi kwathi mangabe eselalele esasililo esikhulu angazange asizwe emhlabeni uthi kwasekuqhamuka omunye umuntu wesifazane kwakilo leliyazo lakithi wezegijima kuye wafika wathi ya wena usuyalezi abantu emhlabeni ufika ngakho kodwa la ucele kuba uthi waphendula udadewethu wathi hayi ngicelile Nkosi ukuthi ngicele ukuvuma isono kwabasemhlabeni wathi ushimame ufika nje ungathini ngase baginqa iminyaka engamashumi amane bengasho lutho ufika nje wena usucela ukuyokhulunyelwa emhlabeni kazi mina nawe siyoba nayo inhlanhla mhla unyazi lomphambi kwethu lo shoni masiqhamuka ukuthi waqhamuka umntanami unyazi ngoba so lumina ngale oshemba bangale babuza kilo ukuthi lo ngumtetelela ngene uma linikile ikhanda unyazi ukuthi cha angeni nawe angeni uma linikile ikhanda lothi akangeni lo akangeni ngene sicela usithande Nkosi yazi uyasithanda kodwa akhuluqela inhliziyo zethu zingakuthandi okuphambana nawe wathi naye lenkosi yeza uthi wayesedadewethu uqaphele isabatha emhlabeni ungalokuthi ucishe lethu umlilo uthi washo njalo wathi uqaphele ungawucishi umlilo lethi ngoba makuze kwacisha inkosi la ungacishile wena sekubhedile noma ungaze ucishe lobala okubuhlungu ngisho amasabatha awenze kahle ayacishwa makwale ephule lodwa hayi zizekhaya uthi yes inkosi yezulu nomhlaba eqhamuka phakathi enyakatho iphethile njengebhakede nanto njengeshoba uthi ayikhahle lihamba ibanga elide bese emgodini la kukhala khona kuthule ukuthi icwaka la kukhala khona abantu ababehlakaniphe njalo njengami nawe bakhala mhlawumbe akusekho sekuko kashembe wedwa mhlawumbe uthi kuthule ukuthi icwaka emgodini uthi bephumela ngapha uthi ngasaba ngababona sebephumela ngaphandle kuya mgodi abakiyo umhobolozi wasithela le kodwa inkosi mayikhahla ishoba kuyacisha kuthule ukuthi nya uthi baphumela ngaphandle beshile bemnyama uthi bayeqebule ilonda zabo bezidla uthi kodwa labo abangacisha umlilo ngesabatha ababa ucishi nangale nabalahiwe kanti baphunyuzwa abantu ngesabatha nabantu belahliwe baphunyuzwa ngesabatha bantwana basezwini yikho ngidlula kuleyo ndawana esho kanjalo kodwa sihleli noshembu wasezwini futhi owehlezwini umbhalo ofundwa wala konke kwavela ngaye amen sebeyaqala ukumthinta obaba konke kwavela ngaye kodwa ngifuna ukuqinisa lokhu ngaphambi kwamhlale phansi ukuthi lwesihleli naye wasezulwini wangeke yonke lento ekhona emhlabeni engabatshazwa ukuthi esithula nawo singawutshela umhlaba ukuthi awubabaze kanye nathi kwangeke ukuthi mayobhabhatisa abantu olwandle kuvuleka izulu phezulu ezulwini losiyibona ngamehlo kwangeke kube njalo kodwa wathi ebhabhatisa abantu olwandle izulu lavuleka kade kuthiwa kodutshulwa ingelosi zabona ngamehlo akaboni shembe leso simanga abasibona mama ngise sebuza ukuthi umbuso wethu babona ukuthi hayi sisimanga ngempela lesi umbuso wethu usekhona bebuza umuntu ophethe umbuso esandleni usekhona umbuso wethu wathi ukhona wathi subambele kancane akazathi ngithini kimi ukhona wathi subambele kancane sobele kancane uzophela khona manje kusho umnikazi wombuso amen labo bantwana basezulwini uma ushembe evele ezulwini wayengekasho uma qedwe kwakhe umuzi wasegospel athi uyayilanda into yakhe akayishiya kwaIsrael
ilanga libalele linje sithule isilwane sibheke eMiddle East la saqhamuka khona ebese kudilika into akathe uyayilanda namhlanje ayilanda awuthi siyazi igospel iJerusalem nalomuzi ngiyayilanda into yami engayishiya kwaIsrael yadilika but sathule isilwane esibheke ngaseMiddle East yadilika lento kwaqhuma izulu libalele kwanombani ehla lento esasihlaba phansi eyilande kwaIsrael ngoba lo esinayo akuyena umuntu wakulelizwe ukhethela inyama yakhe enzalweni kanhliziyo kuphela nakhona yonke lo moya ingcwele omvumayo ezulwini uyena ofanele njengoba siphambi konyazo lifanele amen Nkosi yamakhosi singithethelele inkosi ngumntwana Nkosi busisizo la ngiyabuyisela esihlabeni